Oras. Selamat pagi Bapak Inang, nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape nasyam marian bani panurang sogoton. Paima incalohita rigapan sigano pari bani panurang sogoton. Pasada hita hurta hartongko hita. Terima kasih ma isombah konuhur nami hubamu Tuhan. Bani ganup biar layakmu benami ibagas nasamingpun. Iparorot ham daging pakon tondui nami. Iberi ham hapen taron na humbamu. Jana bani panurang sogoton. Ipasirsir ham hatamu. Nagabi onjolan ni malas nyur nami. Ibagas nalaho magduti koduh nami sa ganjang nirion. Parsahapkon ham mahanami Tuhan. Lumasirsir hanami manangihon ham. Amen. Wapenang kurian nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya mariaran bani panurang sogoton boy isise hanami marhite rigapan sigano pari batta sadarion Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sada aima tersurat bani buku Podah bindu 15 ayat 10 tolu nama katahon uhur na megah mambahen bohi minar tapi marhite uhur na marhoru galek do tondo. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus manutuhon tumangdo tene ibagas parguluhan ta sigano pari megah ni uhurta ibagas na makorjahon horjat ta sigano pari. Masih sonai isobut kanami halani bahat tumang faktor-faktor na boy mempengaruhi kita ibagas na makorjahon horjata ibagas na minar atap ibagas horo ni uhor ay maasi marhitehon ni hata ni bata-bata bani panorang suguton ipasingat ko bata hape buhi na minar membahen kita boy gabi harosuh bani halak na legan tapi buhi na minar ay sa sitong ni sedo halani na ibahen kita sedo halani na ipoles kita atape boy sobuton ay marharohan humbani inner beauty artini naro marharohan humbani uhur na megah natotu nagabe sukun-sukun ta ibagas dirita be pribadi lepas pribadi ahado da boy membahen totap minar jana boy totap megah uhurta ibagas ganup horjata na perlu ipardete hita aima ase ibagas saganupan lahwanta ibagas saganupan horjata maningon do hapeni ipataridah kita bulus ni uhurta anggolang ibagas bulus ni uhurdo hita makorjahon sagala horjata bahak tumangdo na boy mempengaruhi hita gabe lang megah be ibagas na makorjahon horjata sigano pare atap ahape ay termasuk ibagas na makorjahon harosuh ni naibata halani say adong dutong na mengganggu pikiranta na mengganggu paruranta janah naman laju hita membahen gabe marhoru hita ibagas guluta na paduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ay surah-surata mase ahado hubungan ni uhur na megah pakon surah-surah bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus surah-surat tado manotapkon minar buhita ibagas sadarion ataplang halaniaha ay buwe jana begel tumangdo surah-surata ibagas perpuluhan tahun sipata halani lantar dung kita surah-surata ay ujung ni gabe marhoru mahita nasa sitong ni barang ape surah-surah ni hurta jana sanggah manotapkon surah-surah ni hurta maningon totap do hapeni ijolom hita prinsip bahasa
haganupan nasihol iparaya kita, nasihol iorjaon hita ibagas parguluhan taon sedo saguru bata, tapi saguru bani nai bata. Aima ase ibagas nalaho manotapkon surat-surata ibagas parguluhan taon maningon ipardite hita na tolu paharaon na parlobe maningon do hapeni biar dopak Jakoba hita. Ase ahape na surahon hita ibagas guluh taon, ahape na suli paraya kita ibagas sa ganjang niarion parlobe sahali ase boy tetap ibagas bohi naminar hita ibagas uhur na megah kita maningon do hapeni hita biar dopak Jakoba. Napaduahon aima maningon do boy idah kita bahasa maningon marbagal do ibagas uhurta sikap iholongi apa makaholongi. Artini ay boy do hapeni marmegah kita ibagas parguluhan taon anggo do maihapkon hita bahasa bahat do hape na makaholongi hita. Jana hita pe sihol tetap makaholongi hasomanta nalegan. Artini ay anggo do masikap na sisonon marbagal ibagas dirita boy ma tetap minar bohita. Napatuluhon na perlu ipardete hita ay ma ibagas na sihol maparayak surah-surata ase tetap mahapeni edidah kita jana ihapkon hita bahasa langadong haperluan atape kebutuhan naligan ibagas guluh taon subali uhur na tetap orot hubani nai bata. Ase anggo do ma orot uhurta pakon nai bata ahape na iparayak kita ahape surah-surani hurta ijai mahomani bui didah kita bahasa ibagas nebata do hapeni bui igoki hita aha na iha perluhon hita gabe lambe kecewa hita janah lambe marhuru hita halaniaha halani pakke janah takas ibotoh kita bahasa hadohoronta haorotanta pakon nebata aido hape nabui mangguki surah-surani uhurta. Janah bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase boy tetap ibagas uhur na megah kita mandalani guluh ta sigano pari napatuluhon aima maningon do hapeni ididah kita bahasa porilipe marbage-bage na masa ibagas parguluhan taon naido pakon hita maningon do boy idah kita nerusukon ne bata ibagas guluh ta aima ase mandiri hita ibagas parguluhan taon aima ase bapa inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus buku aha atape barita aha na itangar hita sonaido homane karakter ni hasomanta na sonaha na itiru atap na iusihi hita rosi doding aha na idoding kon hita doding aha na itangar hita rosi jenis-jenis musik na sonaha gati iboge hita apa film-film aha na itonton hita haganupan ay bapay nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy do humani manotapkon rosi mempengaruhi roh minari do buhita atap roh galek ni do tonduita ay maase hata ni nebatado hasa na boy gabi filter nalaho manaring informasi nalaho manaring barita-barita na boy mambahin gabi galek tonduita halani ay maningon do tetap mangguluh kita ibagas hata ni nebata ase banif informasi na boy mambahin gabi galek tonduita ijay mahapeni gabi lambin roh tuguh ni pangarapan apa haporsayonta ibagas sa ganjang nerion say andohar matongtong ahape na sihol iparaya kita ibagas guluhta sa ganjang nerion
tetap mahita maronjolan bani hata nine bata ase tetap minar buhita jana megah uhurta mandalani guluhta saganjang nyerion. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih may sombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani hatamu na pondok in nadok manurangi apa pikiran nami. Yojur ham hanami tongon Bapa asi tetap ibagas megah ni uhur hanami ibagas na mandalani guluh nami sigano pare jana takasma ibotohkan nami marhite hatamu basa sangga orot hanami hubamu ijai do tongon Tuhan boy tetap ipertahankon jana ijaga hanami hamegahon ni uhur nami ilobe lobemu halaniai marhite hatamu torang ham apa pikiran nami asi barang apa na dopak kon hanami sa ganjang nyerion lang tongon Tuhan mambahin gabi galekton duy nami tapi hatamu matongon Tuhan nagabi benteng ban nami asi tetap marguguh kanami ibagas na mandalani guluh nami sa ganjang nyerion ibagas goren akmu ton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras mo ba't tagadupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marawiken mo hubata jana tetap ma minar buhita ibagas Tuhan in. Amen. Oras